Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada. Kita akan belajar surah Al-Fat. Surah Al-Fat. Inna fatahna. Silakan ada Maci Ramla Abdullah di Malaysia. Silakan Maci. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Iya. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika Maci. wa yahdiyaka siratan mustaqima. Siratan mustaqima. Kemudian. Fayansuraka Allahu nasran aziza. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa kana Allahu aliman hakima. Kemudian Maci. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Khalidina fiha wa yukaffir anhum sayyi'atihim. Wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat. Iya. Wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi zannas sawu. Zanna ya, jangan janna, zanna. Billahi zannas sau. Ulang Maci dari wal musyrikin. Wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi. Jangan ditekan Maci. Wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi zannas sau. Jangan ditekan, jangan ditekan. Ayo. Wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi zannas sawu. Iya. Alaihim dairatus sawu. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Iya. Wa sa'at masira. Walillahi junudus samawati wal ardh. Kemudian. Wa kana Allahu azizan hakima. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kemudian. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tu'azziruhu wa
litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu Ya. wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa asila. Kemudian Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim iya. faman nakasa fa innama yankusu ala nafsih waman awfa bima ahada alaihi Allahu fasayu'tihi ajran azima. Kemudian sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna iya. wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Kemudian Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an iya. in arada bikum darran aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Kemudian Bal zanantum an lan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Ambil di mana ya Pak Ustaz? ila ahlihim. Ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa zanantum dhannas sawu Iya. wa kuntum qauman bura. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Iya. Walillahi mulkus samawati wal ardh yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sayaqulul mukhallafuna Idza talaqtum. sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima litakhuzuha zaruna nattabi'kum Iya. yuriduna ayyubaddiluka Kalam Allah. yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Iya. Kullan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Fasayaquluna bal tahsudunana Iya. bal kanu la yafqahuna illa qalila. Bagus. Kemudian Qulil mukhallafina minal a'rabi satud'auna ila qaumin ulil ba'sin syadid. Tuqatilunahum aw yuslimun. iya. Au yuslimun. Kemudian Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. ajran naci ajron. Salah Ustaz. Fa in tuti'u yu'tikumullahu ajran hasana. Iya.
وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Kemudian. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. Iya. ومن يطع الله ورسوله Yudkhilhu. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. Kemudian لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة. تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ويهديكم صراطا صراطا. ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Kemudian سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Tabdila. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن Makkah. وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن Masjidil Haram. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي. Kalau dihentikan walhadi. عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطاؤوهم Fatusibakum.
أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مغرة بغير Ma'ar, علم. bukan magor, ma'ar. Iya. Ya. Antata'uhum fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Maci. Halo? Mana macinya hilang? Maci. Mana maci? Apa Ustaz? Anak telefon pula dah. Oh iya. Tak apa. Tak apa-apa. Mana? Ya. Mana tadi Dari Pak Ustaz? walaula, diulang lagi maci. Walaula rijalum 25. Walaula rijalu. Itu. Ada. Ada. Tak jumpa Pak Ustaz. Jumpa dah ada Pak Ustaz. Ada. Ada. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatul lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum Iya, fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm. Ilm. Maka ilm. Bighairi ilm. Ilm. Bighairi ilm. Iya, kemudian. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha'. Iya. Lau tazayyalu la'azzabna allazina kafaru minhum azaban alima. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Hamiyatal, Makcik. Ianya ketinggalan. في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. Ambil di mana ya Pak Ustaz? Al-jahiliyati boleh. Hamiyatal. Boleh hamiyatal. Hamiyatal jahiliyati fa'anzalallahu sakinatahu ala rusulihi wa alal mu'minin. Iya. Wa alal mu'minina wa alzamahum kalimat taqwa. Kalimatat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Iya. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunna al-masjidal haram. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. Ambil di mana Pak Ustaz? Aminin, ini ketinggalan Makcik. Salah Pak Ustaz. Ulang lagi, latanya bulan. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. Iya. محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. Iya. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Ya. liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Syahida ada apa, Maji? Ya, Syahida madiwad. Apa itu madiwad? Apa itu madiwad? Maiwat tu 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Pandai. Wa kafa fa-nya jadi apa? Mak asli. Bilal apa lawannya tipis apa tebal? Tipis. Kenapa tipis? Baris di bawah sebab sebelum lafaz Allah baris di bawah. Sebelum lafaz Allah baris bawah. Pandai. Alhamdulillah. Ini hebat ya, bacanya sudah pandai, tajwidnya pandai. Terus satu ayat lagi. Satu ayatnya panjang nih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Iya. Zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Ini macam mana ya Pak Ustaz? Iya. Betul. Kazar'in akhraja. Kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih. Iya. Fastawa ala suqihi yu'jibu zurra aliyaghi. Zurra panjang. Zurra. Fastawa ala suqihi yu'jibu zurra. Yu'jibuz. Nyambar dulu. Fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra aliyaghiza bimul kuffar. Nyambar Maci. Ya, saya cuba Pak Ustaz. Yuk. Fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra aliyaghiza bihimul kuffar. Hanya pendek. Fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra liyaghiza bihimul kuffar. Hanya pendek. Fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra aliyaghiza bihi ala suqihi yu'jibuz zurra aliyaghiza bihimul kuffar. Bagus. Wa'adallahu allazina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Pandai sekali. Ya, kan anak murid Pak Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Saya lah terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.